black soup ya. Dan Hai geng, selamat datang kembali di channel kami. Ini Mama mau ngajak kalian untuk masak rawon. Dan pertama kalinya Mama bikin rawon pakai, maaf di belakang mereka lagi kursus biola. Pertama kalinya Mama pakai bumbu jadi. Ini bukan endorse. Ini loh, bumbu jadinya ini. Rawon belum pernah Mama cobain, jadi bakalan kita tes gimana rasanya ya. Mama penasaran, semoga enak. Dan di kompor semalam Mama sudah masak buntut yang kita beli tempo hari dari toko Turki. Dia juga kepo pengen lihat mana buntutnya, mana buntutnya. Itu buntut. Ini buntutnya sudah empuk banget. Buntutnya. Ikut masak. Kalian lihat ya. Ini udah super empuk. Wow. Wih. Sen, ambil dia dong. Biar aku buka bungkus si. Gunting juga. Mari kita cobain. Kita lihat ya gimana. Kalau enak aku beli lagi deh. Soalnya biasanya aku bikin rawon itu dibawain sama Cece dari Indonesia, bumbu rawon. Memang dari warung waron. Memang dari warung rawon di Surabaya. Jadi bukan bumbu jadi kayak gini ya. Wanginya sih enak ya. Kayaknya. Coba aku rasain dikit ya. Oke. Ini loh yang barunya Mama, nggak sabar mau nyobain. Kita bikin marble cake ya, marble cake. Kue marble.
Dan ini rawonnya, gengs ya. Pakai itu si tepung saji. Pakai si bumbu jadi itu beda banget. Coba Mama zoom. Ini kelihatan memang dark ya, tapi beda banget sama bumbu yang dari warung rawon ya, gengs. Ini lebih ke brown gitu. Kalau yang dari Cece itu bener-bener hitam gitu ya. Jadi keluaknya emang banyak dipakai. Dan ini buntutnya sudah sangat-sangat lunak sampai teperintilan gitu tuh dagingnya tuh. Wah, ayo kita makan rawon. Kita siapkan dulu nasinya di sini. Aku dan keluarga kalau makan rawon memang langsung dicampur gini ya, gengs. Kalau si Cece dia dipisah, jadi nasi sama kuahnya dipisah gitu. Dia nggak demen kalau dicampur. Dia makan soto juga begitu. Kalau Mama demen kayak gini. Kiddo sudah ready mau makan. Ini yang aku sama abang yang mana ini? Abang yang itu banyak kan? Ready mau makan. Terus bawang goreng. Mungkin ada yang makan rawon nggak pakai bawang goreng, tapi Mama demen pakai bawang goreng. Terus ini lemon Mama taruh di meja dulu. Ini sebenarnya aku manggil Inang si Matua. Aku lupa ingat Inang udah pernah makan rawon apa enggak. Tapi Inang nggak bisa datang hari ini. Next time deh ya. Karena hari ini Inang ada jadwal senam gitu. Senam nenek-nenek. Senamnya opung-opung. Wow, ini gede banget buntutnya. Rawon buntut. Ada kali ya di Indonesia bikin rawon buntut. Bukan cuma sop buntut, tapi rawon buntut. Wow. Kita kasih daun bawang. Kita kasih bawang goreng. Terus disiram kuahnya lagi. Biar jus, maknyus. Dan kita kasih toge. Black soup ya. Oh, yummy. Hi guys. Hello. Das ist nicht von mir, also schon, aber nicht von mir. So ist es. Oke. Welcher Papa duduk di mana, Papa? Paus ist da. Loh, Na, Paus ist da. yang Ja, was ist da? Papanya. Was ist da? Ya udah nggak apa-apa ini. Papa di sini deh, Papa di sini. Papa duduk di sini. Ich sitze da. Stell doch nicht so. Kocik. Yang tabik buntut. Wah, siapa mau sambal? Ini ada kerupuk. Wo ist Sambal? Ini sambal mau, tapi ini pedas banget. Cobain. Wollte der andere Sambal? Nggak ada. Itu sambal dari Mami Tua. Rawon buntut ala Mama pertama kalinya pakai bumbu saji dari dapur. Dapur ya namanya. Bambu, sorry. Tuh. Ini punya Menta buntut, big buntut. Ini punya Zoe. Ini punya Bang Koci. Dan pakai telur asin bebek. Ja. Perfekt. Willst du gleich haben? Ja. Ein Stück. Lecker. Was ist das für Ei? Ich hab nicht mehr. Yum, yum, yum. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. So, Sambal. So kann man auch nicht Doch, essen. Sambal. Kann man nicht. Aber nur viel süß, scharf. Ganz saft. Extrem saft. Ekstrim saft. Dikit coba. Mama taruh si baby dulu deh. Ja, dann noch so passt. Ja, so du mal. Oh,
Come on. Mama makan lagi. Facciamo. Come. Dia bubuk lagi. Bangun lagi. Ada yang request, Mak, coba filmingnya dari atas gitu. Jadi ini dari atas ya, gengs. Oke. Ini telur asin masir. Agak aneh. Tapi kita coba. Enak nggak? Black soup. Selamat makan. Makan. Ja, bitte mal essen. Ya sering udah makan ini mah. Sama Mama gegessen. Habe ich wirklich schon mal gegessen. Sambal nyang. Oh baby. Oh nein, Dari Makassar. Glaub mir, wenn deine Mama nicht essen lässt, dann kriegst du keine Milch. Hai. Aku pakai lemon. Sayang banget. Das ist auch so schlecht geworden. Wah, lembut banget ya. Wow. Rawon ini makanan khas mana ini? Ayo, siapa yang tahu? Rawon. Dan siapa tim aduk, siapa tim tidak aduk? Aku tim aduk. Kaputt! Dia tim kerupuk. Mama dulu ya. Wie du so aussiehst. Coba. Schau mal, Mama. Enak nggak sayang? This is mit fertige Gewürzmischung von Asien Shop habe ich gesehen. Aha. Bambu. Habe ich noch nie benutzt. Okay. Mama, Alles darfst gut. du noch was bei mit schönen Ohren sagen? Weil das ist Apa sih? ja, Kocok. wir haben lange nicht Splatoon gespielt. Immer. Oh ini dia duduk ikutan sini ya. Enak ya? Wo stehen? Hah? Der Deutsch hat mir so gebissen, bin irgendwo jetzt geflogen. Also? Oh meine Güte. Rawon. Ini kita lihat buntutnya. Wih, sayang. Lembutnya. Yang anak Balikpapan, kalian beli rawon kemana? Ayo, pasti kita satu warung. Yang Fleisch. Nyami ya. Buntut. Kritet. Es sehr weich. Iya, lembut banget. Na sama. So sama. Lihat itu loh. Ini juga. Nah. Tuh. Balikpapan langgananku dari kecil, warung Tulung Agung. Makan rawon situ. Dan ini buntutnya semalam, aduh muncrat. Aku udah rebus pakai lengkuas, pakai serai, pakai garam, dan Ist es da? daun jeruk yang banyak. Terus aku kasih tadi kan kalian lihat mama masukin itunya, bumbunya. Not bad. Sehr gut, ja. Mama, Ya. Ya. kann ich gucken bitte? Lagi kerupuk. Auch ein Stück klein. Kamu juga. Ja, meine Dan coach. Keterusan. Itu kocek. Itu udah. Dari kiriman paket yang di Belanda, mama tuh ada satu bungkus kluwek kering, mau coba bikin bumbu rawon sendiri. Semoga berhasil, semoga enak.
Semoga. Wah, ini nggak ada yang lupa kan, ini udah semuanya toppingnya. Buat kalian yang punya resep rawon The Bomb, boleh di sharing dong please. Tulis di kolom komentar biar Mama recook. Enak Yumi. Ya, lupa. Penggemar tulang si Abang Kocik. Das kann Mandelmann haben. Nggak ada, Mali udah nggak ada. Enzo. Enzo. Na Mandelmann. Mali nggak ada, Mali. Mau lagi? Nah, Sie wissen, Kenyang. Jadi ini buntutnya 2 kilo, Bo. beide Mann. Mahal Buntut. Mali udah sama Tuhan, Mali sama Opung. Mali kata nul. Mama, Juga udah kenyang karena gede banget bentuknya. Mama kata nul. Kasiannya nah. Minta makan. Aduh, pengen ces dianya. Ih, kasiannya nah. Baby. Oh, ya kecil. Lihat teman-teman aku Oh. Mau papai? papai. masih Udah cocok. agak. Ini sambalnya. Sambal Makassar. Dibawain mami tua waktu sambalnya. Mending jam. Yumi Mouse. Udah, kita bilang apa? Abang Kocik masih makan? Makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Sarangi. Sarangi Yumi-chan. Sarangi. Bye 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 bye. Sarangi. Sarangi. Bye bye. Bye bye. 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 Mau dimakan kameranya. Bye. Yuuu.